Kopi bosian dodong suaba tadaw ko onom. Opo dembuhan do ko duvo te ko Februari. Kumarisaw biabi ko bang kulusina. Amizo bagya nga sina zo nugi penong dia ma. Wong alung zo. Kong hifat chai kamay di. Otabian do tadaw tagazo do ton balu do sina. Nong so di bay no mamalmay so nagi day dapuan kuriti da makan so menudat ya sada da bisop dos tikanas da bisop da sob di bayno naig ginuling do sada kolopia sambal kamay di sambal do balasan kibado nang konway do kamu sondok nugay kopis nonoan ko ni kopis nga onu dati penosok ko dia buli kelop susukon ko na maguno so ditya sada to anangan so do sambal belasan do onsom magi nga anangan so nagi do makan do kinutuan di tinanom ko dehed seba diti ang susukon ko do sambal kamay di. Opo to kanito binay mo ngabi. Bah, ngatay ko sa sumugad. Do tiya tatakan ko. Do tiya tatakan ko ba ho? Minanananom sikay. Tinanom do sabo. Kinutuan mananom sikay do organic kamay di. Organic. Do tiya kibala babasan. Na, binay ko ngabi. Gumu, tinanom lagi ada titi. Binay ko ngabi. Kita okay? Kita tanak binahi nagay dia. Tinan naman nagay do. Kamason do. Tango kinutuan ngabi. Hintay pagi. Iti ano pang kinutuan iti. Iti kinutuan iti. Oh ngili iti. Nah. Kaya kamato diha. Kinutuan na kangkung. Miti bagu. Nah. Kangkung. Oh miti ano pungapunganan do spinach kamay di. Nga kinutuan nagiti spinach to no iti. Tahu no, saya disukot tun ya. Bawang, kok ketepon nagay pay mizaw yo. Nah, kok ketepon nagay pay mizaw. Gumo iti manuhong nagay. Iba ada pandan, ngay iti tiaba. Kinutuan tinanom nagay iti. Nah, onuon ko iti posokon ko da sambal bay na. Akakanon. Kanya? Nay kagininga kanya ano ka dia suruh mungan ano ka dia suruh mungan do kubariti magano so takudi manku nakano so nitino nga manku ono iti kotuo na mitino posokon ko bay no do dizon ko do kinutuan ta ano bagiti tiat di tian pa nga tomato. Nah, magkano sok duwo kanon ko. Tomato. Nah. Binek ngabi, buya kanon ti, poto ti. Kanon na pa imizaw. Nakano so netino ngap kita no kasi sunga. Itin dati tikanas ko di bay no. Basi no kibado pananaman mo kanya. Tatakan ngani. Nah, tapos nagpisa nga. Nakano na itino nga, hiungan pa bago. Hiungan ko pa itian pa nga pagapadon. Tiap ko dapat buat dong ya, kaya. Hiungan pahay itu pinay ko ngawi. Fresh kamay di bo. Pay misaw kamay di bo na. Tiap iduon. Nah, hiungay. Iti na po nga. Kamazon do, ay sa do badja ka kimia iti. Do di zone ko di do. Tikanas. Tanangan sa mo ngongotop. Timanay ko ngawi. Na nakano so netino tato pa po so nakano so hide nga mantad na sa ibaan iti kawe iti na tineti tikanas ko do so abay no tuminay ko ngabi so ko di pinuto ko niya na posokon bago do
Do sambal do belasan nam tu kaya aku dia. Nah, nakasedia no bisa berarti makan. Sembayang tu ko ketuhanan yang di surga taro di bayi na belakatay bituhay dengan no. Kita akan nagay mo idok panakit asana tinanza. Yang paidok panakutwadan ko day dia ama di surga dengan ni Tuhan Yesus Kristus sembayang sikoy. Amin. Tapi ni ako ngabi. Ingka ba iti? Nah, ono ni tiya, pososokon ni ti pa ingka da sambada belasan kaniya. To kaya ko dia. Nah, kanono di. Ano sambal belasan? Kopis. Nah, ini kanas wagu. Magudol hongon kamay di. Menuvo sandi. Wah tapi nih, ihin kapasian ng kibado, tatakan sondi, mananom ko do kinatuan sondi, kamusta fresh from the garden kamay di bo na. Mana ngabi? Oh, boto tapi nih ngabi. Sada, konsi sada.